Intandla nenkondlo angiboni ngicalephi kunibonga ke phakathi yonke into icalwa ekucaleni ngako nami ndakucala ekucaleni lalela ke sale ngicala phela nina nibaceceshi bemakhono ikakhulu bosonkondlo nasethi inkondlweni sesakhula sakhuliswa ngintandla nenkondlo siba sonkondlo seswela emagama ekutibongela kini phela nina emakhono ethu niwakhulisile namuhla sibosonkondlo labagcamile sicangiswe ngintandla nenkondlo phela nina nibaceceshi bemakhono ngempela phela nemsebenzi wetandla siwufundiswe ngintandla nenkondlo namuhla tandla tethu tisilethela lokungekwethu kwekuphila lokwakhiwe tandla tethu tandla nenkondlo angiboni ngicalephi kunibonga phela siba sonkondlo seswela emagama ekutibongela kini phela umsebenzi wenu uyancomeka ngempela tandla nenkondlo. Mbukele sengihlethi naye Enhle the Poetess lo hlala la emvuma enzingeni utasichazela ke Enhle ukuthi alana nje ngoba ngibathe labanye bosonkondlo Enhle uthi cha kude nguye nje kuphela yini lena le yenda ukuthi yena Enhle akhethe nje kuba ipoet yetfana. Welcome to Tandla nenkondlo ngathi yaqhaqhazela kwente kahle. Thank you so much sisinjani. Ngiyaphila vusela umbukele ekhaya usho ukuthi ngubani wakabani uhlala kuphi. Nginibingelele bavukele emakhaya ligama lami ngingibhala Enhle noSipho Vilakati Enhle the Poetess. Ngihlala emvuma. Yeah. Okay, Enhle uyafunza ucedzile esikolweni? Mangicatha nje ukubhala exam ya form 5 this year. Okay, wathi no I can't wait ngiyaqala nyalo ngiyasebenta poetry yami. Can't wait. Ngavele ngaqala kanjalo. Okay, wayicala nini poetry? Okay, ipoetry ngayicala nangena ka form 1 but bekungasiyo info lebengiyinaka ngicale kuyinaka last year ka form 4. Lapho ke nginakiswe ngishona kwebatali bami my grandparents. And then ngaqala nga recite. Okay, wasinaka shona mkhulu ngabhala inkondlo about how I feel. Ngayibhala then only to find out ukuthi batalisi angihambe ngikhulumela abatukulu. Ngathi nangifika lapha ngayi recite ngasho speech then ngabavalelisa ngalenye inkondlo. After that, after the funeral, bamfu baba like ufihlelele mfolo ifihlile come out from the box. Then ngaqala ngabukela Tandla nenkondlo lebe bang inspire sasisifothu. Okay, siyabonga. Ngaqala ngatibukela bese ngangigeje every time because bengikhona lokho ukuthi labanye bosonkondlo bangisite lesikhula nabo labanye ngibabone okay lo mfulana sifunza naye then ngahlulwa yini mina ngaqala ke ngachubeka ngasebenza. Okay, naku ke siyaqala yadimisela wena uwetfana lapho kulelo kona lakho lokucala kilo. Esikoleni why yini ngibotishela labenda ema languages ukuthi bakuside or ema students lo wabona ukuthi angakuside? Okay, mina ngabona ku pick up two guys from Tandla nenkondlo labakhona ukuthi bang inspiration ngikhulu which was Cebzana Mkhululi. Okay. That guys ba khona ukuthi nakhona babe right bangiside ngicela la ngocelako bangiside esikolweni bengishayi kakhulu. So angikhonanga ke vele kuya ngiyocela isiko. Okay, naku ke esikolweni usuyesaba bacela ukucela ukuthi bakuside wacela yini ukuthi u recite like in front of the students noma wathi no ngamane ngi recite kuma events esonfeni or emangweni wenda kanjani? Ngaya esikoleni ngacela isikhathi banginika it was Friday ngaya eChapel. Girl. Yes, ngafike nga recite. I came back ngaya eSompheni because bese ngibona ukuthi kudele ngifole ngangihlula kule mfole. Yeah. Ngaya eSompheni nga recite nasesikolweni bese kutimfo tam ngisho ngibavalelisa ngabavalisa ngenkondlo my last day at school. Okay, i-audience yakho ithini? Okay, labanye bayangijabulela and baba like bosolo ufihleleni yonke leminyaka. Baba like wena besingacabanga ukuthi ungafika lana bayangijabulela bamhlabane and they are willing to support me. Ayihlale phansi ithobele umthetho baba umthetho phela sibe umthetho sisemandleni siphakamisa sadla siyakhutha phela simele live simele buve nemjeka welive lethu siyaphakamisa sangemakhono sibosonkondlo sibambene sihlangene ngeke nisende lutho nguEnhle the Poetess labangamadi lothi nakabhala agadle afake emandla phela sebangibita ngemgadlo enkondlo bantu bagadla etimpini phela ngemandla ngiyagadla ngigadlile ngetigadla temagama phela ngagadla kwaphuma inkondlo. Ekhaya are you getting the support noma ungisonkondlo ngokushonja? Wenda kanjani ekhaya? Okay, ever since last year bebaba like uceza isikolo khona uto khona kokusebenza but I could write because poetry nice ngibhale yeah so bengibhala but nginga recite esikolweni nasosonfeni ngingayi ma events then ke ngamela ukuthi ngicethe esikolweni then ngicethe esikolweni ke ngakhona kuhamba ngi recite ama events.
Okay, yini lena lekwenda ukuthi ufise kuchubeka kuba ngisonkondlo? Yabona nangibuka Cebza guys. Ngaseka khona. That guy and ngibuka ukuthi mina ngingahlulwa yini. Moreover, I-poetry iphethe lokuningi which is sometimes iba therapy ngumuntu yabo. Ukhaze ukuthi lo munye umuntu iyamlapha emphefumulweni. Okay, speaking nje of ukuthi I-poetry iyaba therapy wena ubhala ngadiphi inkondlo futhi na utibhala ufise ukuthi tendene empilweni abantu. Okay, mina ngibhala inkondlo leseyifikile kimi. Nangabe nje ngivuke ekseni ngabuka nature, I write about nature or else ngibuka ukuthi kufikeni kimi. Nangabe kunemfolo kabi le endekile ngiyakhipha through poetry and ukhanze ukuthi kuyangisida lapho ke. Nangabe kuna events nje ngase esikoleni nje I remember last week bengiyowenda I-farewell yaka grade 7. Kufuna vele ngibhale nge-farewell ya grade 7 so ngibhale ngayo. Yeah. Okay, so far bayafika yini labanye bosonkondlo kuwe ukuthi bacela lisito noma bana kwesaba noma bathi solo bana lokho ukuthi hayi inkondlo dala embabane inkondlo dala abalaba uyabona mosibese sibacela bajaja bamba. Na so far bekusete but I'm willing to help someone longafisa ukuthi ngimsite nami ngale ngamsita ngako ngamsita. Okay, inkondlo takho tingani tingeSiswati noma tingesingisi? Bathi Iswati ngeSiswati so ngivele ngibhala ngeSiswati. Okay, now ubhala uyaye uthini ufuna kuvakala le message noma uthi since I am a poet ngiyafuna lo ukuthi bahle bathi kulahlalahleka phinze beve ukuthi cha ngikhuluma nganakho. No yabona nangabe lemfo utayilahla kakhulu batogcine bangayitholi le message. So sometimes kufuna ube direct but sometimes kufuna uwadi phela ema rules e poetry. So ke mina ngiba nayo le message phinde futhi ngibe nako lokuthi I'm writing a poem. Okay. Kuchushisa ke sonkondlo wethu lo sekhaya lo saba ukuphumela ngephandle ukuthi abe ngilo sonkondlo la sala athi nathi kati buke sibukweni athi yabona mina nginginangumuntu nangu ungamchushisa uthini? Never give up. Okay. The sky is not even the limit. Nangabe ungisonkondlo come out from the box. Ungafuni ukuhlala eboxini. Leli box litakulimata la khona khona. Phuma ucela isito kulabanye bosonkondlo. Batakusita nema TV shows ayasitana guys mina ngibonile nje vele ukuthi angiside kakhulu ayasitana. Okay, kulaba kusupportako uyinto ngayicela kibo. Ngacela nje ukuthi bangifollow kuyishe kakhulu lokunye but nje ngacela ukuthi bangifollow kuyishe my Facebook page, my TikTok, yeah. Okay. Asikafisi ke enhle ukuthi ugcine ungisonkondlo nje wala enzingeni kuphela siyafisa ukuthi uphume ngephandle njengoba ushido ukuthi ufisile kuba ngisonkondlo lomkhulu. Naku ke Maswati ayakubona nyalo afisa ukuthi ude emicimbini yawo awukhona nikubhala ngemicimbi yabo noma uthi wena hayi mina enhle nje ngidawuchamuka nalesami style kuphela. Okay, ngiyambhalela mina umfu emcimbini wakhe ngiyambhalela ngalendlela yiko ukuthi kufuna ajabule ngale message. But kuya ngaye umfu ukuthi ngicela ungibhalele this kind of a poem. Kuya ngaye ke ukuthi ufuna lele njani. Nangabe akafuni le emcimbi wakhe because kuyendeka umfu athi yathi enhle ngikanje ngizongibhalele ipoem ngesihloko lesinkuthi. Ngiyambhalela umfu ngaleso sihloko sakhe or else my birthdays ngiyakubhalela nje. Okay. Sitakuthola kanjani ke enhle? Okay, uyangithola ka Facebook ambalenhle enhle na ku 79635242 uyangithola ngiya WhatsApp nalapho. Mhlaba kanti vele njani manje? Ngangihlale ngiva bathi umhlaba uyahlaba kanti vele mhlaba uyahlaba ngemanyeva akho la ngapholi kalula. Namuhla ngiyakhala ngemhlaba vele mhlaba ungihlabile ngilimele. Lalela ke ngikucocele lenzaba. Yona yinze lenzaba kepha ngidawe etama kuyifinyeda lenzaba. Nami ngangiyinthombi lokho ngetikhathi ngisa etikhathini ngetikhathi ngithamba makube ngikhani ngibuye ekhaya. Bebathi nabangikhuta ngithi ngidlabusha bami ngingadi ukuthi busha bami ngalelinye ilanga butawudla mina. Ngangithi nabangikhuta ngibatshele ukuthi bayadlala laba phela abalati likusasa lami ukuthi lingiphatheleni. Namuhla tikhathi setishintshile. Sengiyabona ukuthi lokwesikhathi vele kwesikhashana. Emalanganyana ngijabulile ngemzuzwana ngijabulile. Namuhla sengikhani ngibona ukuthi isikhathi sesihambile. Buthophi bami sebahambile. Sifo sesingidlile. Bonke sebangishiyile namuhla ngiyalila mhlaba kanti vele unjani manje?
sengiyabona ukuthi cha vele lokwesikhathi kwesikhashana cha akusiwe emavi ami kepha akhe Enhle the Poetess ngethemba imbukeleka ukuthi utithanzile tinkondlo takhe futhi awukagcini-ke ngekuthi utithanze ufunzile Enhle wabona ukuthi hayi mani yathi ngiyatibambelela empheme ukuthi ngithi record kumele lapha esibukweni ngimosha sona isikhathi sithatha ukhefu kembukeli ungayinsawo. Kunengi lengikukhangisako njengoba nibona nje kunebuhlalu sinetigodvo kunengi nje lengathi ngiyakukhangisa siyalisebenzisa nelitshe futhi. Ngicabanga ukuthi okay njengoba nibona la sizamele ukuthi ama-customers ethu ajabule noma afikile. Kunalokunye-ke ukhanze ukuthi uyafika lo munye nje asengilobekisa ngathi dinge tingapani. Liyafika tingapani ngithi no sisicela usendele ligcebesha asengilobekisa nge-Standard Bank. Ingapani lesike sayendela ligcebesha. Sicela ukuthi usendele ligcebesha sisibona bafike bakunikete nje le logo yabo bese wena soyayithatha uyayi-translate utoyiletha la egcebesheni. So ngivungaza ukuthi kuyasikhuthaza nakoloko kakhulu. Lokunye ukhanze ukuthi na ukwenda njengala i-bracelet nje nayo ibhaliwe ukuthi eSwatini. So lelinye li-customer nalifika ukha ukuthi litawufike lifune ukuthi ngicela mane ungibhalele lokuthi. So mina kuyangakha kuyangikhuthaza kuyatshengisa ukuthi no umsebenzi wami ayicha shothi ngiyawenda. Wekucala nje ngingacala ngisho ukuthi imvunulo yethu yinhle kakhulu. Naso uyigcokile iphelele cha iyamdvonsa nalomunye iceleni. So thine sibo somabhizinisi kuyasikhuthaza kakhulu. Yathi nje na ubona liswati long ligcokile livunulile liphelele. Thine kuyasikhuthaza ukuthi hey maye nangimsebenzi wami ligabile naliyaligcebesha maye nasiyasithwaba maye. Kuyasikhuthaza kwananathi nje. La necklace lawa siwakha ngemaphepha nawa etindali etitolo noma ikhalenda yakho angithi siyathi ukuthi nasekuphela umnyaka ikhalenda siyithatha siyilahle lapha sibese sithine siyakhona kuyithatha siyicoce sibuye sitowakha kugcine kuphumela i-necklace nayo. So netiwayela nato asitilahle nato siyasebenzisa so siyakhona loku recycle. Kukhona lokunye lesikusebenzisa ukuthi nela lesirecycle nawa nalamanye ama-necklace latulu leticeshana nje letincane kukhona letisisita khona nathi so siya recycle ngalenye indlela. Ayasitakala eMaswati kakhulu njengoba mina ngingumkhiciti uye ete lomunye atofaka li-order noma atosho ukuthi sisi ngicela mane ungendele tintfo letingaka. So ayasitakala eMaswati because ayakhona lokubuya atothatha lamanye siyakhona kuwafundzisa ukuthi no ningalahli phela konke. Mane ngitele le ndishi yami khona le ndishi yami lesiyakha ngebhokisi lemacansi indvo lokulona longathi na uyibona ukuthi ayinamsebenzi. So eMaswati lamanye aye ete siwasite ukuthi no lelibhokisi ungabolilahla lithathe ulende kasoko. So kuya eMaswati ayasitakala bayacupha bayaphila labanye bayeta sifike sibafundzise ukuthi wo sine senda kanje kuze siphile. Umuntu langafika afune ukukwati ngalomsebenzi wami ngingakhona umthelela because kunengi kwatona letimvo lesitendako. Ngicabanga ukuthi angafika asho ukuthi no siyathi ngicela ungisitena lokhu kwenteka kanjani sibabete lo mona siyakhona lokhu basita nalabanye. Mine nekwami lengingathi kungenda ukuthi ngihluke ema-design zethu one akafanani kunalamanye nje macebesha lenginawo khona la because ikakhulu ngika-building ngisebenta ngebuhlalu
So ema-design zami labanye lengithinte nangibabuka ngikhanga ukuthi bede nabo bayawahawukela ukuthi ngicela usite ukuthi ngabe lana wena wende kanjani. I-advice lengamniketa yona ukuthi angeke namuhla uhlanyele isihlahla kusasa utitshele ukuthi soyovuna. Vele wenda kancane kancane ngubekisele nje ngaleli gcebeshe. Nangabe utibisele ngekukulenda leli gcebeshe ungakhona kulenda. Afanele ukuthi utitshele nje ukuthi okay namuhla ngiyalenda vele ngidawulati ngeke kuze kwendeke. So i-advice yami lengabaniketa yona ukuthi ungabi sehluleki. Imvona ngabe uyafuna kuyadi fake amandla akho onke la ekuyadini ngoba mina nje nangingathi nje kancane umsebenzi wetandla mina ngawufunza kugogo wami. So kwangisida lokuthi ngibeketele ngibuke lokuthi gogo wena njani lapha. Ebe nami ngathi nangibuka ukuthi gogo sowakhe licembe linye lele linye senginawufunza kanjani lokulada. So ngingasho nje kubo somabhizinisi labe ngase ngathi sebayaceka ukuthi no uyaphileka la ekhaba umsebenzi wetandla. Beketela nje ubeketele kutawugcina sekulungile. Nangathi lokwasicabanisa mina nesikhathi sithi nje safunza satlalela netinkondlo sithi isikhathi cha manje nikhona lapho ngiyabuta ngiyaphendula ngithi ngabe thine sonani ile sayidlela isikhathi kahle kahle kepha ngiyathi kuthi wena mbukele kuningi lokufunzile ehlelweni namuhla waphenza wabona ukuthi yathi kuthini likhona wena lonalo baqali nakancane ulithathele phansi njengoba babonile bamfuba la emvuma enzingeni ukuthi badimisela kanganani ngethemba mbukele ukuthi ufunzile futhi utawuba support ngekugcine ngekuthi ufunze kuphela utawubathinza ubeve ukuthi nenda kanjani nini kuze ngithole lokhu yini lengimele ukuthi ngikwende nganifikela kanjani futhi kuze ukuthi ngitani support sibonana embukele evikini elitawo ngasesikhathi esifana go goodbye and God bless.